Pemirsa calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khusus guru Sani Kejantenang lulus rekrutmen, pengawit warsa kalih tali kalih likur, kantos mangkin durung nerima surat keputusan. Yadiastun makasami guru Sani lulus sampun nagingin prasyarat administrasi dawak April Sani Lintang. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kadistikpora Kabupaten Badung I Gusti Madi Dwipayana Matutang indike pikobat inucap. Kadistikpora Badung mausang SK PPPK kantun maproses. Proses penerbitan SK PPPK sani lulus ring Badung nenten pateh sareng widangan tiosan. Santukan wenten langkungan kali talian diri guru honorer sane kejantenang lulus. Mabinayan sareng widangan tiosan sani wantah ngarembe 500-an diri. Punika saning awinang putusan nyane nenten dikelis memarki. Pemerintah pusat ngelintangin Badan Kepegawaian Negara BKN RI wau mendalang data PPPK sani lulus seleksi dados nyane SK wau side maproses ring BKPSDM. Lianan punika silih tunggil guru ring Badung sani wau lulus PPPK Kuta Utara mausang kantos mangkin durung nerima SK. SK nyane kantun maproses. Paikatandani mausang rauh mangkin kantun nabdabin galah anggen mupulang surat perjanjian hubungan kerja. Kekantenang ringgalah sanejagirau surat inucap pacang kalimbakang. Sekali kauningin rekrutmen PPPK khusus jabatan guru Kabupaten Badung sampun kemargiang duk warse kali-tali kali likurne lintang. Pemargi inucap kauningin sampun wenten langkungan kali talian guru honorer sane kejantenang lulus. Calon PPPK taler kepatutang antuk nyangkepin pinih lintang tanggal 3 April warsa kali tali 3 likur. Bali Pos meningayang.